this series of the computer science courses. It is a crash course for the beginners with the introductory session about the computer science, which is basically targeted to the layman's. So in this video series, we will be discussing about the what computer is along with its functions and how it is comprises of र केले चाहिँ बनेको हुन्छ हैन के पार्टहरु चाहिँ हुन्छ कम्प्युटर सिस्टम भित्र भन्ने कुराहरु चाहिँ यसमा हामीले पढ्छौं सो सुरुमा चाहिँ we'll be discussing about what the computer actually is. So computer is an electronic device which accepts the data and process it and gives us the information with a set of instructions called the program. So any device which accepts the data accept गर्नु पर्यो चाहिँ एउटा इनपुट डिभाइसेसहरुबाट चाहिँ डेटा एक्सेप्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने र त्यो प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै पनि मिनिङफुल इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु पर्यो र त्यो मिनिङफुल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम भनिन्छ. Okay, so any raw data that can be processed to give us the meaningful information is basically what the computer is. So computer is a programmable machine. So anything can be programmed with the help of computer. So यो कम्प्युटरको चाहिँ ल्याटिन वर्ड भनेको चाहिँ कम्प्युटरबाट चाहिँ ल्याटिन वर्डबाट चाहिँ डिराइभ भएको हो. सो कम्प्युटर भनेको दुईटा कम्बिनेसनबाट चाहिँ भन्छ. फर्स्ट वान इज द हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स which comprises of the CPU and the primary memory, secondary memory, and different devices, input output devices, and the software acts as a bridge between the end user and the hardware system. So basically software पनि हाम्रो चाहिँ टाइप्सहरु हुन्छ. यसको बारेमा चाहिँ मैले नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छु. So in this series I'll be just discussing about the introductory part of the what computer will do. So let's break down it into the following parts, like what the computer can be able to do. So it will accept the data. So what is the medium of accepting the data from the computer is the input devices like keyboards, mouse, and joysticks, anything. The input devices would be helpful for accepting the data and input, store and execute the instruction. So input गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि मेमोरी लोकेसनमा लगेर स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ. कम्प्युटरको चाहिँ त्यो इनपुट डेटाहरुलाई चाहिँ हामीले मेमोरी लोकेसनमा गएर स्टोर गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई एक्जिक्युसनमा लान्छ. त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पछि यसको चाहिँ आर्किटेक्चर भनौं अथवा एनाटोमी अफ कम्प्युटरमा चाहिँ डिस्कस गरिन्छ. So the next ability of a computer system is to perform the mathematical and logical operation on the data. So most of the theoretical things like which comprises of logical operations would be performed easily by the computer system. So the next function, this next ability is to do the output operation. We can see the soft copy output as well as the hard copy output from the computer system, and regarding that also we'll be discussing in the later. So next मा हामीले के हेर्छौं त भन्दा function of computer मा as I already told before, first one is the inputting with the help of input devices. So यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटा र इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिने कुराहरु चाहिँ इन्टर गरिन्छ. युजरले इन्टर गर्छ इनपुटिङ मा भयो. त्यसपछि प्रोसेसिङ मा which perform the calculation based on the data stored in the memory. So input device मा भएको डेटाहरु चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ केमा गएर बस्छ त भन्दाखेरि
स्टोरेज डिभाइसेस लाइक हार्ड डिस्कमा गएर बस्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ऱ्याममा लगेर राख्छ। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरीमा लगेर राखिसकेपछि every processing activities will be performed there. So before the RAM actually works, it must be loaded the data. So processing पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ so processed information लाई we have the two option, whether to show the output to the screen to the user or to store the data that has been processed. So based on the requirements of the user, it can be stored or it can be shown in the form of output devices. So output devices like monitorबाट चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौँ, अथवा if we need the hard copy output, then we can simply print from the printer. So in this video series, another thing what we need to see is the CPU of the computer has the capability of controlling the devices as well. So CPU ले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ओभरअल डिभाइसेस लाइक पेरिफेरल डिभाइसेसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, त्यसले कोअर्डिनेट गर्छ हैन। सबै एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू, मेमोरी युनिट्सहरू, आउटपुट डिभाइसेस, इनपुट डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने काम गर्ने भयो सिपियुले। सो इट इज लाइक अ ब्रेन अफ द कम्प्युटर। जसरी चाहिँ ह्युमन ब्रेनले चाहिँ सबै अर्ग्यान्सहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्छ, त्यस्तै गरी कम्प्युटरमा चाहिँ सिपियु विल बी रेस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ द डिभाइसेस which is attached along with the motherboard. I'll be discussing about the hardware parts and software parts in detail in next video series. So for now, we'll be just discussing about